Kupli piki perlok perjor baro te hakan ke video ngadon ya kapan wanra kecing pentip lem sepi ki perlok perjor le sedon na pedang jopi ki ba layahap kardan par layahap ban apply ya kawi kapos kapalaj apo ka High Court Meghalaya Shillong te kapos kate jongka Public Relation Officer dengan sepuli hang ni ya kan notification ka ba lapan mi ya ka kanyo terik jong panaya November arjar pusan. Application are invite from citizen of India for filling up one post of Public Relations Officer in the High Court of Meghalaya Shillong on deputation basis in the pay level 15 Rs 45,000 of the 5 Meghalaya Pay Commission pay matric for a period of 3 years. The details of the post are as follow. Di katkum ka notification long ba ka post jong ka Public Relation Officers kumbanga laong mani di ka jing siu nam ta ka post long ha ka pay level 15 katakan long 100% ajar ka sibnai di kate ka post kan long license di candidate ki ba layahap ban apply kate ka post kila ban apply ki eligible candidate ki ba kwa ban apply ya kate ka post lada pila yo ya kate ka video ban tip kham sai bat company pila ban klik ya ka link ka bangan sabu apo ban yo ya ki detail barokoj le sedon na pedang jaupi ki ba bumpat yo ya ka cekti palor kani te sa klik ya ka te ka link ka ba ngan sabu apo kana ba pinyo ka cekti ka ba sai nomor kitu ki bala long eligible ya kani kila tip kham ba ha ka be de bat kani ka post te ka last date ban apply long ha ka kanyo terit jong ubenai Desember arajar arpusan tangkum ta perlok ngin yes suggestion ha kawai pat ka video kuplay sipun